Kalibrang mga kabataan, kingasal pantayanan. Ngayon pong Domingong iti, para nalang yung Santo Niño. At balo tamay Santo Niño, meron pinakaring pera malapit at debosyon at pera maragul at debosyon kaya naging bansa tao. At yung sangkanan nini, yapin niya itang yung Santo Niño, makawiyat siya king kebaitan ng Kristyanismo, kaya naging karatamang bansa. The Feast of the Santo Niño marks the birth of Christianity in our country. At nung baligtad tayong kasaysayan, March 16, 1521, sinangladyay Manchera, Father Pedro de Valderrama, di kaya ng pari Castilla, sinanglad lang rin king Limasawa Island, karin king Cebu. At nyan danang la Rimanchera, it is but a natural reaction karin natives ang magredila, it could be a warfare between the Spaniards and the Filipino. So tatalan lang tandus, tabak, pataram, pana, yasa nang isalubong na kareneng Castilla, because we respect and we protect the sovereignty of our land. Medyo magadwala lo Bren Castilla nung tipa laging vapor na wali, uling makasagana la rin pana ka rin ang Pontantus. But they came in faith to spread the gospel. Kindarelang pamamunta kanang alimang lugar, gagamitan din lagyunan ng Jesus, lagyunan ng Jesus at yung lagyunan ng Maria. Nga rin vapor na rin Castilla, makalagyunan ng Birhen Maria. At nyan ti pala, daralade ing larawanan ng Santo Niño, ating krus ng Kristo. And we have the Magellan Cross in Limasawa Island. At yan datangla ti pala, darala din larawan na ng Santo Niño. Meto kayanak, may na, and yet mayupaya. At then natives, then Filipino, inyang aralano ng pari, may konvertila. Panimunanay ng karelang tribu, manimunay raha umabon, ampoy reyna wala. At migit kumulang walong dala, pepabinyag lang kasalpantayan ng Katolika. At iniya kita mong masalese, in panyatang ng Santo Niño, it was the victory of the Son of God, not the Spaniards. Uling later on, ni Magellan, may puto siya biya kapamilatan ng Lapu-Lapu. It was the victory of faith, not foreign domination. Uling later on, nila Milyari Puriren Castilla, linaban na ng Pilipino, si Andres Bonifacio Cerizal, e mo naman miglambat, yung karelang pamaghari, kaya naging bansa ka. Pero kimpanya kang na ng Santo Niño at kimpanga binyag dahil migit kumulang walong dala na si Buwan apane mo na ng raha humapo ampoy reynawan menatili at mighari ing kasalpantayanan kimbansa tao. Alano rin Castilla pero tsuya pa yung kasalpantayanan Katoliko amitan na in the Philippine hearts. In the hearts of the Filipinos, menatiling mabiyang kasalpantayanan at menatiling maghari ng Diyos, kinkahatamong bansa. 1614, tinakaling kasalpantayanan king minalin. Until now, 2011, ing pamaghari ng Diyos at pamanyakot na karing keratamong puso at karing keratamong pamipiyempiye.
naning pawaganan ng fiesta naning Santo Niño. Munang-muna niyang tipala ng Kastila, daralaning larawan naning anak naning Diyos. Magdalalang kasalpantayanan. Tinipalaking lagyo naning Ginoo. O yaning power of the name of Jesus. They came in the name of the Lord. At itan lagyo ng Jesus, mayupaya yan. Simbot no puso kaisipan ding Pilipino. The power of the name of Jesus. Nga sana po ang daratang tao, kinmeto nga lugar. Po ang sasalangit tamo, kinmeto nga baling. We come in the name of Jesus. We come in the spirit of humility. We come in faith. Nga po ang mababayalo, ing daratang, ikaman, magpabakalo, ketang daratang. Nung den Kastila migmatas lalo, dinatang lang pakabaril, ang pompe marindala, dening tagalimasawa yan. Siguradong may amatela naman at sila banding kanilang barko. Pero ali, Jesus magdala yung kapayapan, magdala yung kaligtasan. Nyapin, yung pepabinyag lang, milaghanap, yung kasalpantayanan, yung kiratamong bansa. Yung Santo Niño, metong yung paganaka kiratamong. Yung Diyos, kaya tayo. Ing mumuna ng larawan ng Diyos sa yatang alang tao, itamong Pilipino, yapin yung larawan na ng Santo Niño. At niyang ikit di yung larawan ng Diyos, kinganyo na ng meto ngayanak, tinerak lang anting anak. Yapin na din tamong ati-atihan, it is a dance of faith, it is a dance of joy, king panyatang ng kasalpantayanan, king labuan ng Pilipinas. It is a dance of a child, ting tulak na ng meto ngayanak. Nyaping ating ati-atihan, galak ng pangabinyag, tulak ng meto ngayanak, at dapat tamong dalan karing puso tao. In Diyos, may katawan niyang tao. Tudong mga pagmulan, in every sector of our society, atin lang Santo Niño. Then driver, atin lang Santo Niño. Then groceries, ampon tindahan, atin lang Santo Niño. Then doktor, atin lang Santo Niño makasulod doktor. Then pulis, atin lang Santo Niño makaganing pulis. Then nurses, atin lang Santo Niño makaganing nurse. Ating Santo Niño makaganing pari. At miyaya liwapa. God is a part of our life. Buri na sabihan, ing Diyos, kaya betay, kinano mang lakaran king biyataw, kaya betay ing Diyos. At emuita, ing Diyos, akawal tayo, anting anak. Alapitan tayo, anting meto ngayanak. Maganak kayo ing Diyos. Mayupaya yung anak. But dear brothers and sisters, tayo sana pa matakot ing Santo Niño. Kaya makatakot ing Diyos. Ing Diyos maganakaya, maamoy ang anting anak. Masaguli ang lapitan. Pwede tayong kaulan. Pwede tayong uman. Pwede tayong kilikan. Pwede tayong itera. So my dear brothers and sisters, Jesus sa'yo may natiling anak. Sinulong niya king edad at king kabyasnan. Nung makananong itamo at tamong larawan o photoshots, inyang may binyag tamo, inyang anak-anak tamo, inyang grade 1 tamo, inyang may first communion tamo, makanyan mo naman ing Ginoo, dinalan niyang kayanakan. Delana na yung pangayanak, at maswerte yaking kayang pangayanak. Kaya Beni Maria, Ampo Jose, aminantabi kaya. Kaya sana ikayong pengari, antabayanan nyo rin anak iyo.
hanggang nakitang they reach maturity, hanggang kitang maging mayap lang tao, maging mayap lang Kristiyano. Sumulong laking edad, king kabyas na, maging kalugod-lugod king Diyos at kaparang tao. So my dear brothers and sisters, luguran tala ring anak. Ding anak regalo no ning Diyos, king balang pamilya. Ila rin kinabukasan ning kakatamong bansa. Inya makanyang tayang sa salangsangan ing RH Bill 96 because we are pro-life. We respect life. We value the family. Nung ala ng anak, mayari balating kakatamong lahi. Ing lahing Kristiyano, magpatuloy yan, misundo yan. At ing lahing Pilipino, misundo yan. Kabang itamo, malugod tamo ing piye, apig kaloob ng Diyos kaya katamo. So, my dear brothers and sisters, pasalamatan tayo ing Santo Niño. Kinkayang panyatang, may bayiting Kristyanismo, kinkakatamong bansa, miras king minalin, at metong tamong balayan ng Diyos. Apig mula na ng panyatang ng Santo Niño, kinikin kakatamong bansa. Talagat tapo.